Napasakamot na kan otoridad ang sarong babaeng miyembro ng lokal na komunistang grupo na pigbistong most wanted sa Bicol makalihis na madakop sa manhunt operation sa barangay Barag, Mobo, Masbate alas 2 nin hapon kanakaaging Lunes. Binistoan na arestong sospek na si alias Aiza, 29 anyos, daraga asin residente ka nasambit na lugar sa Kusog, Kanwaran, Tubares para sa tulong kasong frustrated murder na pigluwas kan RTC Branch 44 Masbate City kan nakaaging Marso 26, 2024 asin may rekomendadong piyansa na 200,000 pesos kada kaso. Sigun kay Police Major Luisa, an Assistant Chief kan Provincial Community Affairs and Development Unit, Masbate Police Provincial Office, miyembro kan milisya ng bayan NPA Vario Platoon 1 KLJ Central, SRC, BRPC sa irarumkan komando ni Loding Tulingin alias Daddy Hernan na nagigibo ng iligal na aktibidad sa segundo distrito kan probinsya kan Masbate. By Honorable Mary Flores D. Tabige Lugarta, Presiding Judge of RTC Branch 44 ng Masbate City. Naging matrayong po ang operasyon dahil sa pinagsasarong puwersa kan Mobo MPS katuwang ang tracker team kan CIDG Masbate Provincial Field Unit asin militar. Humingi po kami ng tulong na makipagtulungan sa kapulisan na if ever man po may malaman sila kahit po hindi CTG basta po yung tao na may standing warrant of arrest ay makipag-coordinate ko sa pinakamalapit na police station para ma-actionan natin and syempre maano nila yung kanilang kasalanan, mabayaran nila yung kasalanan nila. Sa presente, nasa kustudiya na kan CIDG Masbate ang sospek para sa magkanigong disposisyon. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.